I još jedna radna subota. Nalazimo se u BMW-u M6 sa performance paketom i okruglih 600 konja, 4.4 V8 Twin Turbo. Patnja. Naš život je stvarno nekad patnja. Dakle, zvučna kulisa ovog auta kad ga upalite, kad prvi put proradi na hladno, je otprilike Barry White. Nakon cijelovečernjeg ispijanja žestoke cuge i pušenja cigara. Otprilike kao Barry White, ovaj auto je prilično debel. 1925 kg ako se ne varam. Što ga svrstava u klasu pravih onih sumoboraca. Ne, ovo nije auto koji bi trebao biti britva i koji bi trebao biti nekakav sad sportski filigranski alat. Ovo je impozantna sjekira. Pa to je strašno. Strašno. Zanimljivo je kako je napravljena geometrija ovjesa i volana na autu. Znači, ovo je prilično teška i velika mrcina koju doslovce možeš hendlat sa dva prsta na volanu. Znači, vrlo je lagan auto, odnosno vrlo je lagan na upravljaču, lagan je za vozit, napravljena geometrija tako da mu skriva masu. Ali tu masu pokaže kad počnete vitlat auto između nekakvih uskih zavoja. Nemam osjećaj da vozim teški i veliki auto, ali kad pogledamo retrovizora onda kužim da ispunjavamo veći dio prometnog traka. Međutim, nije u tome poanta jutros, ovo me poanta.